اول نورجان جی تایبەتیە کوێ هەیە گۆل لە هەر سوفێ ئەم هەڕەبوون ji bo vî havî em hîn jî betin pêxweşin daxwaziya me bi rok berî rokê ferî di ferokê gelê Kurd û dawî hemû girtiyê azadiyê bên berdan wekû unvanin bi sala gelê Kurd gelek êş gelek bedel dan û jiyana xwe em ê bê 30 sal 20 sal 10 sal di nav çar dîwara de derbaskirin ji bo tekoşîna vî gelî û ji bo azadiya gelê Kurd em ji bo vî havî jî minnetdarê hevalê xwe ne em deyindarê wan in û gava em wan pêşwavî dikin em zêde zêde jî kêfxweş dibin. براستی جه مروف چی بیجی کم ببینه و کوالاش دیار کر ایرو بکی زیدانا ارزین جانه دم دو هوا تحلیه بود عمله مدوغا استود او دلی مدعا بهتر تیجی به اوکی و خاش دعا تیجی در باز بکه لین دلی من دیوجیه پرانی حواله مهین زندانا دیه حواله نخواش گرتیه جهنه بله ساقیا سرکاتیه ما پیواجه که دست بکرن حیات داویجی مباوریا خوانی امی حیرتم شی بینن و میشی برخوادانا تکاشینا زندان هرتم بردوام کرد گیا به چالاکی بجور بجوجی بردوام بود ایروج دیسا زندان وقت هر دمه جم سرکاتیه خوی جم گله خویه اوی تکاشینا خو بردوام بکه مروف دخوازو که همو اول هم داد که بر زندان وام پیشوازی بکن دخوازام او هیویام جای و ام بهوین بجوشن بمورالو که ام همو اول زندان درخوینن ام بگیجن آرمانجا خو به هاتنا و سپاس دکن. Thank you.